Ni tapak tangan ni. Nabi sebut, ambil tapak tangan ni, letak di tempat engkau sakit. Dan doa ni semua tuan-tuan hafaz. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Itulah doa dia. Dalam hadis, satu hadis sebut sampai ajidu. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Dah sakit lutut belum? Ha? Lagi? Letaklah tapak tangan kat lutut. Yalah, ayat tu letak kat kiri. Baik, yang mana akak-akak ada sakit lutut, sakit pinggang, sakit dada, sakit jantung? Yang tak ada sakit hati. Baca doa ni sebanyak 7 kali. Letakkan di tempat sakit tuan-tuan.